Abana b'omugenzi Ahmed Mukongo nabagira ngo mu mwaka gwa 1994 abakungu ba gavumenti bebembiro John Patrick Bwenje bakaturugunyishebo Ahmed Mukongo batwari itaka ryabo kifuba ukubara nyagire ubwebembezo bwa yupiso kubize karinya gakifuba niyo nkando kandi nkantara umwana atakubura kwiteza nkanyitegereza hati itokwiza kwetumbu ito kareba akwantu ekanisa ntujatana umukono gwa buriyo nakunu naho twantu watana na itaka umusango kugwa ko basinga bayombekiremo bizimbe bayombekiremo umbutahikire tuza kubagira ngo biheme bizimbe byabo ito tugaruka nitaka ryito Muzeyi George Tindaburize urumuranwa w'eishomero rya Mashonga Primary School azire ngo itaka rikabarira rya Ahmed Mukongo abandi kandi kubarugiremo kindi kumanya ko kubagenzi beitu eitakeni mukadi ryabo rya Mukongo nyonka chairman LC1 abataka narakushobora nyonki jamu kujamu nafurukiramu hari member jibe abataka bamwe bajyangu itaka rya Mukongo bakambinga abandi bajyangu itaka bajyangu Mukongo kubambingireho chachi ya mushishora sente izi ebihandi kubitarazenta ebintararibi abeka ya mugenzi Ahmed Mukongo bakatware kanisa hamwe n'eishomero omukoti ya LC1 omushango gware mwakusharwa nuko kugohereza LC2 aho kote shitamirizo bari yanyuma abazi Mr. Chairman kandi mukuzuruzi ubona gwita kanyeria kongana nyenda kumanyisa ngo omuntu yabari no kuzuruzi endagano njine eroho konka tia wasako bagizo we so eshonge yibayo reka bagira ngo endagano uko kubakigamba ngo ajine takaziriki takize bane benda ebiro bane bashabiro binda bane bashaba ebiro mushango konka koti yabaha kushikebiro 15 twayitegerezana ahabo kugira ngo babase gukora ikubasi kacone baturekere obhamo gukoreka ngo yitakere bahonde ryabahi neryabo aba nabantu abatwire hamwe eje institution eri hati institution y'umuntu nyoni nzira ngo ekikuru munonga no kutunga the rightful owner and the rightful person ashime kuba arumukama w'iki then tukatunga uburinganiza abana b'omugenzi Ahmed Mukongo bazire ngo nibende kanisa hamwe na gavumenti bigishomero ryabo mu itaka ryabo batandike ko rukoreza